Je kunt altijd terugdraaien. Alles is teruggedraaid. Alleen in de tussentijd. Je kunt nu helemaal blijven steggelen over waar we het wel of niet over eens zijn. Ondertussen moet je wel posities en verantwoordelijkheden borgen. Je moet dus in de grondwet terechtkomen. Dat moet je gewoon doen. Als je de grondwet terechtkomt, kan je dat niet alleen. Jo, echt wel. Hoe kan dat uitstaan? Bij? 2/3. Kijk, dat gebeurt nu ook toch? Nee, maar... Het is gewoon een grondwetswijziging. Nee, maar... Die gaat gewoon weer veranderd worden. Ja, maar stel je voor. Ja. Dit is simpel, hè? Onze eigen parlement, zogenaamd parlement, hebben we 9 bestuurders. Hoe vaak eigen 2/3 samen? Stel je voor, in Nederland gewoon de 75 2/3 is niet in onze handen meer. Onze democratie is in onze handen. Op het moment. Dat is niet waar. Is niet waar? Nee. Als iemand anders voor jou moet beslissen, is het jouw keuze om te delen dat of ik eens is of niet. Moet tot nu, was het niet, ik ben niet eens. Dan afgesproken. En er zijn die verkiezingen, dus je kunt ook nog je eigen bestuursleden kiezen. Die kies je en volgende week komt maar aan. Ja, maar goed, dat heet democratie. Ja, nee. Democratie is ook de stem van de volk. Die zit niet uitgesproken. Die zegt nee, ik vind het niet. En dan gaan we door. Dat is ook democratie. Waarom discuteer je dat? Dat is het kleine gedeelte dat de volk vraagt om te helpen, maar het eigenlijk de grootste stem van de volk is de stem van het volk is de zelfbeschikkingsrecht. Dat respecteren we niet als democratie. Ik ga daar niet in. Maar waarom stimuleer je het wel? Ik voel het stimuleren, dat is Ik krijg nou het continu. Als u iets wil, moet u dat kennen. dan moet je, wat ik vind, als je het over de democratie gaat, dus momenteel, ik hoop jullie ook hier vaak te zien, en niet alleen vandaag. Even gebruik te maken van de situatie. Jullie zijn altijd op zondag weer welkom. Ik hoop jullie vaker te zien en niet alleen vandaag. Ja? En ik sta op prijs, want er zijn foto's en films gemaakt hier met de kerk en niet met onze. Nee, niet in de kerk. Nee, wat in de kerk? Nee, in de kerk. Nee, we gebruiken de kerk niet. We gebruiken dit is het verslechtering. Ja, maar je gebruikt op dit moment wel de situatie van onze kerk. En dat vinden wij niet prettig. Want dat is een moment. Stop met film. Ja, alsjeblieft. Está bem? Ok, está bem. Está bem. Sim, nós chegamos. Nós temos summit para pobreza na Bonaire. Assim tá, é banana estava da pobreza. Assim não está com nós na Bonaire, tudo com banana pobreza. De como? A soba na ano 2000 aí estava tem summit em nível mundial. Caminha com o que Millennium Development Goals, começar a estreito para 2000 para 2015. Então, aí uma parte mais principal da erradicar a pobreza. Que parte erradicar a pobreza, Holanda há uma chance para coisa na Quebec. A me conhece, na bem nos líderes na isla aqui, Winsa, na aceva tudo crunch na isla aqui, a isla aqui over, você perde sem, você pleita quando tem dias, outro você não tem sem de Holanda tá bem mais, você não se ser crunch na, kita shell, kita offshore, kita cena de desarrollo na cena para nós isso brincar com outro então vamos situ de Bonaire então a mira oportunidade para sobre não tem semas via de Corsal mas tem sempre Holanda então Holanda seu plano é que está então ori lá bem Bonaire de imprimir bonaireano não o tem essa Holanda a direita Bonaire agora 3 milhões de cena de pobreza Holanda lo haya via canal internacional na questão de Holanda la usa Bonaire o isso aqui com pobreza para a cena então la primitin político na Bonaire tinha é bacova essa aí o te não chega não assina é coisa a Quinza e na haya quita tudo coisa nós kita nos autoridade, kita nos poder, kita nos isla, kita tudo coisa que de nós, ando símbolo não se sem chega nunca. A sem não tá mana gente, não mês, não com isso não com tem enquanto que negócio que não, ajuda com sem pobreza não assim negócio, que me ali, para 6 meses, agora aqui, depois de 5 anos, a permitir
o pueblo não pode virar mais milhão, mas o pueblo vai virar mais pobre, mas não está mais sem. O pueblo vira milhão, não consegue ser pobreza mais a nível internacional. Depois aí, na bem maneira trove, que mesmo uma cova, para bem isso, você está pobre, sim. Não há sido mais pobre. Se aí passa os 5 anos, a bola vai back, que mesmo banana, e para cova, vai bola, busca sem, volve, sigue tendo os pobres. Que não quer mais que sem uma vista de pobreza, bem para o boneriano, para ser pobre. Bem para isso não, que faz negócio, a pobreza de boneriano. O boneriano vai ficar pobre para seguir esse negócio com ele. Isso aí está na meta, isso aí não há maneira para se enviar aqui.